bonke bayayiculela manje ngiyabona ukuthi iprogram iyozishona ilanga ngicela ukufaka uBishop Nkosi ngokukhulu nje ukuphuthuma ngoba uyaphuthuma athi nje kancane uBishop Nkosi 5 minutes bese kungena uBishop Zulu ngisesenkonzweni nje yokuhlonipha uBishop bazalwane ngoba yilokho kusihlanganisile inkosi ithethelele amen. Angizokudla isikhathi ngiyindoda nje eyathi kuya kancane esikoleni yafundiswa indlela yokukhuluma. Ngiyaxolisa nje ukuphazamisa uBishop Nkosi iCY17 bathi ivala indlela CY17 ivimba indlela ngaphandle siyabonga. Ngingwala ekhaya njengoba ngingwala ekhaya akungisi umuntu obengajaha ngebhadi elikhulu benginenkonzo ebusuku ngisewolweni manje mangiphuma lapha ngisashiya izinto ngaphakathi okufanele ngiyithuthe ngiyathanda mkhulu ngiyathanda ukuthi uNkulunkulu asiphe ukufa kusihlasele amen yabona ukufa njengoba kusihlasele ngithanda ukuthi uNkulunkulu akasiphe ukukhola yabona ubheka umbhalo encwadini yezikronike ithi uJeroboam wenza iphutha ngokuthi angalungisi umphefumulo wakhe maze khuluma amavesi kodwa thina wasifundisa amavesi wasifundisa ukwazi ukubheka iBhayibheli sehlelwa ke ngoba sasingaphansi kwezandla ezazikwazi ukuqeqesha umuntu owehlelwa umoya ongcwele asithanga nje behlabelela sethuka sathi ngase ngithi ngibona isihlahla ngoba babe ngibuza bathi lesi sihlahla sibonayo siqhamukephi manje ke kungakho ngithi ngicela ukuthi mkhulu silungise umphefumulo wethu ngaphambi kokuthi sifune uNkulunkulu ngoba funa sithi masifikwa ukufa ngoba abantu makwaqhuka nje sebazi ukuthi hayi kwembula kuyembesa ubani uyahamba kanti uNkulunkulu asibekele khona kasikwazi nizothi mkhulu ngiyazi ukuthi nawe awusatoka ngifuna ukuthi njengoba ungasatoka angizukuyibala uyabona njengoba ngezukuyibala nje futhi ke kwaZondo ngiyakweleta ukuthi ngitengondla nje mangifika nje ngitengondla manje ke ngifuna ukuthi ngishiye umnikelo abafowethu bazonikela mina ngizokunikela ngizokunika esandleni ngoba ngifuna ibalwe esontweni bese kuze kuthiwe hayi uthi wena ngifuna ukumnika esandleni ngicela ke ukuthi uNkulunkulu bafowethu akasiphe umphefumulo ozokwenza sikwazi ukuqiniseka ngaye masiqinisekile ngaye mkhulu siyophuma ekufeni
Shoni, cela uBishop uZulu eze ngaphambili. Ngiyabingelela bazalwane ngegama likaThixo. uNkulunkulu akasinele wena sokuthanda. Haleluya. Sisamdinga kancane. Amen. Bese ngithi ebandleni kabe kuyibhadi ukuthi ukhubazeka nje ayikho insizwa ebambile yabona ukuthi kwenziwa kanjani la. Bafike izutha ukuthi sithi silandele umuntu ophilayo bese siyifathina la. Amazwi. Fanele ukuthi uma silandela simbone uthi uNkulunkulu kuJoshua uthi kuJoshua Joshua uzokwenza njengokubonile inceku yakho Moses. Abantu abaphambili babekelwe ukuthi thina silandelayo sifunde kubo singaqhamukise singamele ukuthi kuwe siphethe singakaze saphathwa. Amen. Angisonti mina ekuphumuleni bazalwane ngisotela la ngisonta khona. Amen. Kodwa ngiyabazi laba bafowethu ngiyabazi labo futhi ngimpuyazi naye ukhonzile umngane wami kahle kahle. Ngimthanda ekuphumuleni ngangithanda yena. Ngithanda uSkenele, ngithanda uSigubudu, ngithanda uJoseph, uDavid lapha eThemba. Mase kuthiwa siyaphenduka. Ngithande uGovu eNatali. Naba abantu ababengenza ngizwe ukuthi madoda sofikile emphumuleni. Hayibo kahleni madoda ngithi nanitholanga lutho. Ngiqinisile angihamba ngiyabona nje phakathi kwezinto ezikhona la zikhona nezabo. Ngoba ukuthi mase kuthiwa siyaphenduka na ubone ukuthi hayi khona manje. Hayi khona mfowethu hayi khona manje. Awukane kwethu. Hawu ulokho uphenduka ngathi ufanele nyawo usuka baba. Sibonga uNkulunkulu mthanda uNkulunkulu angathangabeka futhi kume wami athinteka ngangibonisa abakanje kathi khona wayazi ukuthi ngalesi sikhathi yona. So bengizothi kubafowethu ingathi thingabambisisa uma uElisha sezohamba uthi kweliya cela ukucelayo senzohamba. Amen. 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 Usho kweliya uthi cela ukucelayo senzohamba. Ithi nceku kaNkulunkulu ingathi umoya wakho ungaphindwa kabili phezu wami bese ke ngithola nengubo. Abantu basuke bafuna ukuthatha ingubo umoya ungekho. Yawubona selokayithupa kuxakwe yinto engekho. Usindo ingubo umoya ukho. Amen bazalwane. Noma kuthiwa nje mhlawumbe besixoxa nje le ndaba ngiyazi ukuthi indaba zokukhuluma into eyiningi ayisebenzi. Kodwa uDavida uma esegugile izwi laNkulunkulu lithi amaFilisti amvukele. Esemdala mthiyane njengoba nje usuke sihleka manje sethi. Abesethi wena wabulala inkosi yethu wena. Goliath. So kufanele ukuthi nawe sibulale. Izwi laNkulunkulu lithi inqaba kaNkulunkulu yashesha yaya ebuthweni eyayikhulumile nalo yathi hey nathi sifikile le ndoda siyafuna basebenzi abafundisile akwazi ukuthi ungaya wena ngoba sifundile funa umlando wethu uphele. Ngoba abantu abazokwenza izinto zasephumuleni bengabonanga
kwasekuphumuleni bazofambula bazalwane ukhona babokhulumela awu ungeke ungene isithuthi lesikwakwinto ogcina ongayiboni ngeke bongeke ngisokhaya makuthiwa good friday ngoba zazi ikhona ezayibhema kwakufanele ime for 4 days ingabhemanga yenzela ukuthi bangayizwa la ngoba kuzungena bathi number 3 number 4 kunokwentuthu amen futhi ngiyabonga uziyona uphelele bazalwane uma ngabe simlandela ngendlela okwakufanele kube ngayo nalingekho izwi indaba ezitha labengafundile abafundisi kodwa bayobatshela konke okufanele kwenziwe abantwana bakaNkulunkulu endlini kaNkulunkulu njengoba namhlanje sekunamandla ukuthi mabe yinamba kunokusho kaSimakade ngizothi mthiyane nami uNkulunkulu athi akabuluyamise kancane futhi nasamthola kwenye izwi lapha eqedwe ngaphethe yamahlula mina ekhongobodeni ethi umoya uthi la ekhongobodeni kunuko nje kumuntu wayengathi kuyile next door ekhomba nje ziphenduka mfowethu lapho uzwa makuthiwa ziyasiza ukuthi hayi zahamba insizwa makuthiwa siyacela kuJesu angeke ukuthi siyacela kuJesu kubande nje uqala ngakuphi awusuka uqala umbani wena uqala ngakuphi ngoba bekuzokala nje usasho ukuthi siyacela ukuthi yasiza babengabaningi uNkulunkulu abengahambe abantu abaningi lokuthi kanti babengafiki 20 kwaku15 nje lapha hayi kodwa mfowethu bawuzwa kahle nawe lake zikhona insizwa yakwaNgcobo ayikho lapha yathi mayisithi imlilo usuku moya bese yathi kahleni lingahambe ezomoya sokusukuthi uNkulunkulu akathanga silondela wena mthiyane kubalulekile empilweni zethu sasingazi ukuthi namhlanje uyokusho kodwa ngathi kuvela abantu abazophakamisa isandla bangakuthatheli indawo amen haleluya sesifike emaphethelweni eprogramu ngicela ukubiza okhulumela amadodana kamoya babili kuzoba uMr Thela beno Mr Lushaba Archbishop uNcube nabo bonke ababishopi abakhona namhlanje inkosi yomusa ke inibusise amen ngisabingelela ubaba wami amen umthiyane uzondo umsobotana umnguni ngazuthi ngizalwa khona ngikhulela khona lapho ngizazi ukhulu inkonzo nje le yokuhlonipha wena indima oyidlalile empilweni zethu umoya ngacishe ngaba nawo wasala kancane kodwa lo enginawo yilo ku-engineering okay ngisebenza nje ngini phezu kwemkhuleko eyenziwa ubaba amen ayikho icontinent akasezwa mangibala amacontinent ngikhulume nani ayikho icontinent engingakaze ngafika kuyo amen amen ngobunjineli baningi engifunde nabo but abangenzi lokho engikwenzayo bonke kusemkhulekweni engayithola kubaba uZondo sasimhlupha ke umkhulu
sasimeza umalitswayi. Amen. Kwakuthi nje kungathi ikhanda kancane ufoneleke. Angixoxe le ndaba bese nginikeza abafowethu. Likhona ilanga sasilindele ngahlukana nabo ngayengcwabeni. Amen. Sesiqeda emngcwabeni ngavilapha ngesondela ngaye ekhaya. Mighty labo 3 ikhanda langenzani. Babushabanga. Ngasabathu sakhumbula ubaba omdakana. Unkosikazi wafonela ubaba Manana uVusi. Hayi ukulale ngokuthula phefumulo kaMcuse. UMcuse walanda ubaba Zondo, walanda ubaba uMlife nonkosikazi wakhe. Leso sikhathi angikwazi bafowethu kwawukwenzani. Angikwazi ukunyakaza. Hayi bafike bangibambe bangifake eshaweni. Ngiyampayisa ibanda mpo. Bangishaya ngeshawa yamanzi abandayo. Kodwa ngaphila. Siyabonga mkhulu. Uma ngifika la ekseni ngibona iringi le. Ngiyacabanga ukuthi yazi makubhokswa ba umncobe wena uzoyi understand lento ngoba ububavusa nasekuseni. Uma kubhokswa ama round awu 12 normal ku professionals. But kubizwa umuntu kuthiwa uwinile. Mageba uma ubuka ubuso uma botobo bathi kuthiwe uwinile. Ngoba khona kulawo ma round lawo awawinile ungathola ukuthi awu 7 5 yonke ushayiwe ubuso bunjani. Mthiyane ama round lawa awu 7 obuhle obenzile kithi yilawa enza ukuthi senze lenkonzo, yilawa enza ukuthi noma ngifonela abaholi basukume ngamandla ngoba usebenzile kakhulu Mthiyane. uNkulunkulu akwenze kahle. Ululame futhi ngoba noma ngisayoni saseGrace ngisafuna silandelane. Ngisafuna silandelane egarage. Ngiyabonga beku yilokho bazolanda ukuhlonipha nje ubaba wami. Like I said, I'm just a simple engineer. Ngisona isikhulumi. Ngizonikezela kwisikhulumi ummeli wami. U-advocate Lushaba. Brother kuzokwazi ukukhuluma. Ugcina ungakhulumi. Soyakhuluma. Then ubaba uMdakana uzokhuluma. Ubaba uNkosi na uma ofisa malume ithuba likhona. Ngoba mina ngiyakhula. Amen. Amen. Bazalwane. Nami ngiyambingelela ngegama likaJesu. Ngibingelele bonke. Amen. Nami ngizobonga nje. Umkhulu. Umkhulu la nithi ngikubhutwe. Amen. Ya ubhutwe. Ngene la 1977. I'm sure they not 27 years. Ngiyabala from la. Yeah. Kodwa into engiyibonga khona ngangiphuma kule leyo lezi kuthiwa amakhwaya. Amen. Emthonjeni kaJakobo. Ngalanda umethula esowahamba uDlamlenze bekumngani wami lesibingana sikhula sonke noRobert. Bengikhipha la baba ungilanda. Nasifika la ngathola ukuthi musi la khona inkuzi malanga khona uPatrick uNyembe. Kukhona uPatrick SD noSontile ngashaya uvalo. But into engayibonga kulaba mfowethu they gave me iroom. Enye into yokugcina engifuna ukuyibonga ubaba uZondo. Baba uZondo wasifundisa idiscipline. Amen. Lapha eDube ngekho ngibala ukuthi besingama 27 sisibancane nathi singakwenza osikuthandayo
mhlambe lento izinto ezenza intsha kodwa there's one thing asifundisa yona i-discipline azange sibheme ugwayi Yeah, futhi. azange siphuze utshwala besihlangana kweRobert kwaSontile siyohlala khona from Friday sinjoye nje ukuthi sisonke hayi ukuthi mhlambe siphethe ama-cooler box ukuthi mhlambe sothina sithele eceleni kodwa sasi enjoya nje ukuyoni mina ngangakwazi ukuzungeza ngoba ngangivuye esikhalaneni ngangizungeza noba khona babamongale babamasuza unkosi ya ngangishaya isikhalanga mina nangifika la ngathi isigege yini yona le kodwa ubabuzonto wayengasikhipha edressini wayeloku asichwanda nje asibuyisa sakhula and kuko konke lokho ngibonga nje ubabuzonto ukuthi wasikhulisa ngile right nami ngisho sengiyaguga manje angiguganga ni angisingugu sengiyakhula nami ngiyangena ku-80 ya kodwa ubabuzonto ungenze ukuthi ngifike kule 80 ngisabukela ungafiki mhlambe njengoba shila ubhuti zawo athi i-face lento akusiyiphuza face ikhula ya sengidlikele kusingo-75 nami la kungafikwa khona kalula kodwa umzimba suyahlupha abazalwane ya nengqondo iyele ngoba sengigule kakhulu kodwa ngibonga uNkulunkulu ukuthi ungigcinile ngithiyane ngiyabonga mfowethu yazi ngiyabonga kakhulu nawavuselele ya le nyawo le sibe right ngiyabonga abazalwane amen ngiyabonga ngiyambingelela nami bazalwane ngibingelela uNkulunkulu bonke Amen. Bishop ngiyabingelela ngiyabingelela ngibona uthela ngiyambonga kakhulu uthela ngiyabonga Amen. indlela owenza mina bazalwane ngikhuliswe lo baba ya mina ngiphuma la mina la kaZondo ngafika 1972 ibasement abaningi abayazi ibasement abayazi mina ngifika ephumleni bangifika ephumleni ngifika nomfowethu ozala indodana ngo-1972 ngo-1972 ngangizwa kushaba Amen. ya ngangena mina ephumleni ngicala ukudrayiva iskuta netruck kulo baba ngizobanta kulo baba ya la kaZondo bese ngifana ne-family friend kuningi engihambe nabo ngisho iNatali ngiyazi njengalo baba ngazi iNatali bongani beseNatali eNewcastle shisha nabo SD lathi ku-SD kunyembe liphi ipholoko ubunqobo hey mina mangifika la kunyemba shawa ngithole u-SD ngathola uPetnyembe ubaba uZondo bekambiza uSiduli ulokuzwayo uSiduli ngathola unqobo kwaba yini saba yifuthi ayikho into ebeyenzeka la ephumleni basuke esontweni singakafiki thina beyakutshela athi ngilindele abafana ngilindele abafana sizofika ukufika kwethu izoqala inkonzo iqhubeke ngithi babuZondo wala mazwi manje eish moya wami manje moya ngisuke kudeni ya ngafika mina ngifikele eBrisbane ngo-1972 ngazahlukana ngo-1998 ngene na-20 kuwe esontweni kala kusonto ngangakwazi ukuzungeza afundele ukuba wangaya kusithinte wanga kusithinte yathi bese ihlaba isefe ithi akuhamba abantu abayi-5 phela the rest yama babushabanga iyama ngambathi babuZondo eish sizami suke bebuhlungu kakhulu because ukhumbula abafowethu suke kudena laba abasekho kodwa uNkulunkulu khona babuZondo siyabonga basibonga kakhulu amen Ukhethekile ngibingelela umthiyane ngibingelela ubaba. Ngithi ubaba ngoba ngaba nenhlanhla mina ngathola. Ngizwile nje esho ubaba ukuthi akekho nowathola. Cha, sathola. Futhi sathola kahle. Angaguli. Futhi angashodi. Ngibonga nje imbewu owayitshala kimi mthana ngiyazi besingekho isidima kodwa ngafunda ukuba indodana kuwe ngafunda futhi ukuthi kuyini
ukuhlushwa umoya ngoba ngangazi nokuthi kuyini. Kukhona kubaphela qeda ukusho ngilokho engiyikho namhlanje ngawe. Ngibonga nje ukuthi ubaphela uthinta into ehamba lapho. Ngibizwa ngokuthile namhlanje ngemkhuleko nokusekelwa nguwe. Nginomuzi namhlanje ngokusekelwa nokukhulekelwa nguwe. Nginey'ngane ney'zukulu namhlanje ngokusekelwa nguwe. Ngibhlungu nje ukuthi akusibo bonke ababe nenhlanhla bokuthi le mbewu itshaleke kubo. Ngibonga kubo bonke. Ngibonga nje ukuthi ngikhumbula mangingena bakuthiwa ngizongena esefeni. Ngathatha umama uMngoma eZulu ngawuhlalisa erondweni saseNatali. Ngigadiwe ukuthi ngingadli. Kwakungakafiki ukuthi kwenzakalani. Kodwa leyo mbewu iyatshaleka. Ngizothi nje kuwe baba ilodwa nje ivesi ngibonile ubaba Mzutha ufunda incwadi ehamba cishe la umqondo wami ubulele khona. Njengomprofiti ngiyaye ngithanda incwadi, ngiyaye ngithanda uIsaiah. Kunencwadi kuIsaiah 43 iverse 2. Ngizoyifunda ngesiZulu ngoba mangizoyifunda ngokuchwephesha wawuthe esontweni sowukhulume kakhulu sowuchwepheshe kakhulu asisazi ukuthi sithini. Ngizoyifunda nje ukuthi kube lula. Lapha ithi u2 lapho udabule emanzini mina nginawe nasemfuleni ayikukukhukhula lapho uhamba emlilweni awuyikusha nelangabi aleyikukushisa. Ngifuna ukusho lokhu vele kufanele kulingwa abanje ngawe ngoba ngeke kuze kusize ukuthi kulinga umuntu ongazange vele wenza umehluko. Kodwa makuzolingwa okubeka okuthile kuye kulapho ekufike kubonakalisa khona amandla kaNkulunkulu. Ngizothi kuwe sezikhona ibazi ngiyazi ukuthi awuzange wayimela kodwa ukumisile akaqhubeka wenza umsebenzi. Ngizothi nje ngokukhethekile mkhulu wawuthi masikhuluma umuntu ehluphile uthi ngilove bese ngihambisa imali phambili. Ngizosho lokhu mthiyane ngiyacela ngizwe nje ubuhlungu ngoba kukhulu okwenzile empilweni zethu. Ngiyacela mkhulu ngicela uthenga into yokuphuza. Ngiyacela futhi ungasabi ukusithinta. Ngizozwa ubuhlungu uma ngabe ubaba uzosaba ukuthinta indodana. Kodwa ubaba owaziyo ukuthi watshala uthinta indodana ngesikhulu isibili. Okubaluleke kakhulu okugcina babuzotha ngicela nje ukusho lokhu. Mkhulu konke kuyadlula. Ngisho so right ngelinye ilanga vuma ukuba wrong. So wrong vuma ukuthi no ngirong. Ngisho sebakunyathelile vele bekufanele bakunyathele. Ngizothi akudlula okudala sifocus endleleni uNkulunkulu akubeka kuyo. Iloko nje ngicela ukuthi ngikusho. Ngibonga nje umsebenzi ngizokubonga nje uNkulunkulu ngawe. Ngizobonga uNkulunkulu ngalokho uNkulunkulu akubekiwe kuwo. Okugcina kuba kuthela ngibonga ukuthi abe isibusiso. Amen. Ngibonga umqondo nenhliziyo uNkulunkulu ayibekile kuwe ngathi ngabe sonke wasithathazela. Ubusiseke ngakhona bakuthela nomamthela ngoba uNkulunkulu uyazi inhliziyo yakho ukuthi ihleli kuphi. Abaningi ababheke emuva. Ngibonga nje lo mqondo otshalekile kuwe. Ngicela ukuthi uNkulunkulu akubusise kungeneni nasekuphumeni. Ngiyabonga. Amen. Siyabonga kakhulu kuba uShaba noBabuthela amadodana ke kaMthiyane kaMoya lawa. Njengoba sebechazile inkonzo esingena kuyo bazalwane ngiyaxolisa kwengasababizanga sengigijimisa nje isikhathi ngibuka nezulu
inkonzo esingena kuyo eyokupha abazalwane basekuphumuleni ngicabanga ukuthi sizogcina abazalwane ngifisa nje ukuthi ngicele u-Archbishop Mncube nobabuthela beze ngaphambili futhi bezonikezela isipho sikaBishophi. Ngiyabingelela abazalwane ukubona bonke ubaba Archbishop, amabishop, abangameli, abefundisi, umkhulu wethu ubaba uZondo usingaye. Nkosi yami ngimncane bese kukhulumile abazali bethu nganela kimi ngayizwa ingoluluka ubani kahle kahle ubaba uZondo. Ngiyambonga uNkulunkulu nami ongithwalile ngaze ngafika kule nkonzo ebaluleke kangaka. Baba wami uZondo ngicela nje ukupha nanti izwi baba, izwi ka-94 incwadi yamahubo, amahubo 94 okuyilona lona nje izwi ubaba wethu uZondo namhlanje ekuphathekeni kwakhe kobuthakathaka. Nanti izwi u-16 ngicela ukuqala ku-17 ngaqala ku-16 mawufika ekhaya. Amahubo u-94 u-95 ivesi ka-17. Uma uJehova ubengesilo usizo lwami, umphefumulo wami ubuyawushesha ukuhlala ekuthuleni kokufa. Lapho ngithe unyawo lwami luyashelela, umusa wakho Jehova wangiphasa. Kubo ubuninginingi bemicabango yenhliziyo yami, okududuza kwakho kuyathokozisa umphefumulo wami. Baba wethu uZondo, ekuphathekeni kwakho kwempilo yakho ithi ukuba Jehova isandla sakho asiphakamanga. Ngabe sengisheshe ngaya endaweni yokuthula kwabafileyo. Bongisandla baba wami. Abanye sibashaya istroke bangavuki. Noma bezamile ukusukuma baba ilento nje ungasazi ukuthi ngathini. Baba iZondo simbonile uBishop wethu uhlatshwayo umgwabisile. Wabona ithi khona le. Ngezinye indlela ubaba wethu uZondo uyagiya ngesihlangu sokhona ukuthi ngiyakubonga uNkulunkulu ukuthi uSathane befuna ngikuthuke uNkulunkulu, kodwa wena Nkulu ngesandla usiphakamisile. Ngoba iqiniso lonke mphathi ohlelo, imizi yasemakhaya igugile imizi, asinabo sofa babuzulu ufakazi uyazi lapha elokishini esiphila kulona kwamanje. Imizi igugile, make zahlabelela nje eminyango abazi labantu akazi basebenze phela nakuma-furniture shop. Uyahudulwa nje usofa netafula kuyafa, makufile kuthiwa kuphuma umkhokha. Amen. Ziyasala ingane zasesontweni, azinasitulo, azinasofa, azinakudla, ngoba ngomgqibelo ibandla lifika kuqala. Thina abantwana bakamfundisi sesodlisikwa kahle kahle sizwile inkukhu inuka kodwa emini. Yeke usayidla wasefika besonto ababuye eBhinoni yibona bafuna baphakele. Umbuzo enginawo-ke babuthela, bangaka ababuyayo bezothi emzini kaMholi impela iy'tini zikahulumeni ziyagugiswa yithina sishaya uclockwise and anti-clockwise. Namhlanje sizoyirephaya lozo y'tini. Bangaka ababuyayo bezobona? Abekho bazalwane. Izwi leBhayibheli ku-28 evesini ka-12 baba wami uthela akumina baba izwi lenkosi leli. Ngimncinyane athi amaHebheru akunokwenzeka omncinyane abusise omkhulu. Akusona isibusiso baba, ngikwazi ukukhipha isibusiso kwena
uyangizala baba anginokwenzeka omncinyane abusise omkhulu uyangizala ngeke nginike isibusiso ngizofunda izwi elalotshwa uNkulunkulu kuMoses u12 wakhona uJehova uyakuvulela indlu yakhe yengcebo izulu anise imvula yezwe lakho ngesikhathi sayo abusise wonke umsebenzi wesandla sakho uyakutsheleka izizwe eziningi kepha ungatshelekiswa lutho kuzo ungatsheleki lutho kuze izwe leBhayibheli ukwenza umashonisa babuthela namhlanje lithi zotsheleka bonke abantu bezizwe ngizwile ukuthi ama-continent usuhambile ukuthi-ke i-country leyo iqedile amen uzohamba ubatsheleka ephaketheni lakho wena kodwa ungatsheleki lutho kubo ngenxa yokuthi ukhumbulile umholi owakutshengisa indlela uJesu kude bazalwane bakhona iBhayibheli elathi sebexakekile abanye bathiwa bakhona nje abakhona ufuna banozosuka la ubaba wethu uthela ukubonile ukukholwa ngobaba wethu uZondo indlela uyayazi namhlanje uyakwazi ukumvula uNkulunkulu ngenxa yokuthi kukhona lo baba obekubaba uZondo ebemtshela ukuthi indlela nguJesu amen namhlanje uzombonga asambeni bazalwane uJesu kwabuza wathi hayibo lolu khwekhwe lolu angisindisanga wena wethu baphi pho abanye siyakweleta bazalwane ukubonga abantu abasisizile amen asambeni siyokwenza njalo kubaholi bethu abasifundisile ukukholwa sibabonga besaphila babuthela besaphila kuliqiniso ndaba ezithi kuliqiniso eliphelele ukuthi impela ezikhathini zasemandulo umbuzo enginawo ukuthi bangaka basele isho njalo izwi leBhayibheli bangaka basele abayaziyo lendlu ngoba isilichilo namhlanje sidinga abantu abazovusa abaholi bethu abazovusa lo Siyoni enisitshela ngawo ukuthi lapha eSiyoni kwakunganje amen bangaka basele abayaziyo lendlu esilichilo namhlanje sicela ubuholi bethu buzovuka kuvuse lo Siyoni ngiyabonga abazalwane nami ithuba engitholile umuzi wasekuphumuleni ngubonile lemzini waseFryhead amen owethu udadewethu eganelwa khona emzini wasebisini namhlanje ngizoletha futhi udadewethu omunye ozoganela kusho ukuthi nafuna ngilethe odadewethu babuzo ngomletha nje odadewethu mfowethu baletha nje odadewethu siyambonga kakhulu mkhulu phila mkhulu futhi usuphilile ngoba ukuba bengalona usizo ngabe sekuqedile kuba umninginingi bakhulunywa abaholi bazalwane umninginingi bamakha bakhuluma noma yini abantu babuzuthi yabona iBhayibheli iveza into ebuhlungu babushabani lithi khona abantu abanletha owayegula iBhayibheli lithi ke uNkulunkulu wethu uJesu wethu akabukanga ogulayo wasebuka bamlethile abanye bethu abasindi ngoba bakhulekiswa abantu vele abamsongelayo asiyosinda babshaba ngoba abasikhulekisayo yibona kanye abanye abathi uyawuza umoya namhlanje lithi iBhayibheli amadoda aphamisa izandla enganalanga ngiyabonga mphathi haleluya siyabonga kuba umhayise amazwi amahle thanda ukunikela manje singena enkonzweni yomnikelo angisazokulifunda ivesi la khona kodwa litholakala kwabaseKorinte besibili la uPaul achaza khona ngokunikela ukuthi ngeke ufike uhlwanyele inhlamvu ezimbili zombila bese ufuna ukuvuna isaka akuhambi kanjalo manje ke ngeke ngiyithathe ngibhekise kimi ukuthi mhlawumbe into eziningi anginazo ngoba anginaso isandla esiphayo noma angihlwanyeli ngokwanele ukuze uNkulunkulu isivuno sami noma ukuvuna kwami ezokwandisa manje ke la ekunikeleni unikela nje ngokusenhlizweni yakho ngoba uNkulunkulu akabuki okukhiphayo kodwa ubuka inhliziyo ekhiphayo le etshela isandla ukuthi faka isandla esikhwameni ukhipha u20 rand manje ngisholo nje ukuthi nje ngalelo vesi bazalwane noma ngalawo mazwi ngiyabonga nje ukuphathana kahle singena enkonzweni yokunikela ngicela nje uArchbishop Ncube eze ngaphambili nobabuthela
ngokunikezela isipho sika Bishop bese kuthi emva kwalokho siqhubeke nje nayo inkonzo yokunikela then kuzogcina ibandla lasekuphumleni anizukungena ngama branch bazalwane basekuphumleni sizongena nje sonke bese onobhala besibiza mhlambe ngokukhipha kwenu ukuthi kukhishwe kanjani kodwa ke isamba noma inani lomnikelo noma amandla enifinyelele kuwo asizukwamemezela ngiyacela isicelo esivela kimi ukuthi nje sizogcina ngakho ukupha kuBishop kodwa singamemezeli total mhlambe ukuthi sisebenze safinyelela kuphi inkosi ibusise amen abazalwane abezela abazonikeza umkhulu ebhekile ayibazalwane sijwayele lokho ukuthi ayisandla sokunene kufanele singakwazi lokho umuntu ayigoqe wengithi wenzela nokupinya angaboni ukuthi umupha malini sisibeka la kuye isitsha amen uzokwazi ukuthi umkhulu abone ukuthi akubusisa ayibazalwane ngoba sometimes into ephazamise yilena eyesinqumo isinqumo uJehova akakhulume kuwe ukuthi ipha lo mzalwane imali engaka bese uza kithi wena uthi asibe ngibona ukuthi asiphele umkhulu ama-50 rand bese thina sithi asinayo sinama 10 rand basikhipha ama-10 rand naso khipha 10 rand ya 40 rand bothi ufuna ukupha usayigona yabona ukuthi sokulimele kuphi bazalwane amen manje sizosibeka lapha isitsha ngibathandile labazalwane nalo lomnike esandleni kodwa besithanda ukuthi mkhulu siyibone ayakho oh okay okugcina abazalwane bami yilokhu njengoba singumbutho wezanprayer.com sihamba nobaba wethu Thela okunguye umnikazi wombono lo bengithanda nje ukusho kubazalwane basekuphumleni ukuthi uNkulunkulu anisize ningayiyeki lenkonzo amen ngoba abanye abaholi siyabakhohlwa ngoba amabandla aba ngakwenza ama ibandla likwenza lokhu nathi siyakhuthala ngibazalwane into ekhuthaza kwabuthela nabaholi abanye ukuthi abathinte ukuthi nombono ukuthi ngihloniphe ubaba wami into eyenzeke ukuthi uyabona ukuthi ekuphumleni yenzeka lento yenzeni bazalwane ningayiyeki okubaleke kakhulu lokho ukuthi uAbraham uthe endodaneni yakhe ngenzele islovelo uJakob uthi ngenzele islovelo ngikubusise ngidle mina bese ngiyabusisa manje inkinga yabantu ukuthi benza umcimbi bathenga ama 2 piece aboma 200 aboma 2000 bese banikele 200 rand ufuna ukudla nawe kodwa izwi lithi yenza islovelo ngidle mina bese ngikubusisa la fana abanye ngabegcwele amatafula lapha kudeki ubona ukuthi bafuna ukudla naye mawuthi ubala imali abayidlayo nale abamupha yona obuthi badlala ngayo ayibazalwane siyabonga kakhulu emzini wasekuphumleni uNkulunkulu anenze kahle futhi nikwenze ningakhononi amazwi okugcina ilawe ngihlale ngiwasho ukuthi mawenza into awenzi into ukolodela abanye abangabuyenzi libi ikholwa ngithi mina umholi uma yakha ibandla iBhayibheli umzalwane uyakha ngibazalwane uma wakha indlu uye ubize nabanye abakhi ubize okwazi ukufulela ubize okwamathans ubize wana ngibazalwane kodwa engihlale ngikusho siqaphele lo bazalwane ukuthi labo makhi abahlali kuleyo ndlu omunye umzalwane unesiphiwo nje sokuthi fika akhe abeke iqine ezi5 6 isiphiwo sakhe sokwakha uzohamba yokwakha kwenye indawo abomphakathi makadlula babona nje umuntu kodwa wena owakwakhela fanele ukuthi nangu makhi wakhe ungaboni isitha ayibazalwane
yiloko nje sikushoyo ukuthi uNkulunkulu ngathi asiza lokho kuzoyiqeda i-stress kuqede nezinto eziningi masazi ukuthi abanye abantu abala bazokwakha la futhi makaqeda ukwakha umakhi uyahamba ngoba makalo kahleli la uzoloku exosa abantu ufuna ukwakha njalo yena athi hayi noma bangahamba sizoqala abanye angeke indlu phela ngenxa yokuthi unomakhi la umakhi umsebenzi wakhe ufuna ukusebenza uzoloku exosa abantu nje akhuluma abanye akabi la phakathi lokho nje sifuna ukusho bazalwane bami ngizocela nje ukuthi abazalwane laba esinabo before sikhipha lesi sipho abamandla endoda la ku ZPC siyakholelwa kakhulu ekumpheni umholi kunabanye nje obaba nalabo abaku ZPC ngicela nje basondele ngaphambili sizopha umkhulu wethu kune envelope la esizoyikhipha abanye baseza bazalwane ngoba niyazi ukuthi namhlanje ukuthi amasonto amaningi ayavala kunomcimbi ayithi siyakwazi lokho abanye bazofika muva abanye bafike early bahamba ngisicela ukuthi ningacwaya ngibazalwane kodwa nje siwumbutho uchazile kakhulu bamasela ngizocela nje ukuthi amandla endoda la 4,100 siyakupha 4,100 sisaza akhawunti yakho akhona basafuna ukuthela isipho lesi sisazolunga kusakhuluma bazalwane isazolungiswa kunemisprint ekhona la kunamagama uzongifundela ubaba uthela akhona lapha nenduku le asifanga sisazoyifaka lapha cela nishaye izandla sibonga nathi mkhulu sithi sibonga indlela uthina ukhulisa abobhuti bethu bakhulisa thina nathi siyazama ukuthi abeze emva kwethu nathi sambe nje umshono kwakho nanje ukwenza kwakho siyakhumbula kakhulu igalelo lakho nami angifuni ukukhuluma ngami ubhuti wami wamxosha esontweni lakho ngoba wayethanda ibhola wayevela alivale isonto bazalwane siyabonga kakhulukazi sibonga nina abazalwane basemphuleni ukuthi nisigcinele uNkulunkulu nabakuthetheni siyabonga siyabonga insenzele yona ukuthi nizoxhasa ubaba wethu kusenze ukuthi nathi siqhenye kakhulu sisaqhubeka bazalwane ukuthi nje abobaba baningi ngiyacela nje amagama azobhaleka ngizowabhala ngesizulu ngicela ukuthi ngifunde ngesizulu wona hayi ngizowatranslate ngoba senginehlobo eThekwini isizulu sami sithe eThekwini ukuthi amen kufundeka kanje your prayers lifted us imithandazo yakho
Your love showed us the way. Siyibona nje indlela asitholelanga yona, usikhombisile sahamba kuyo. You taught many to lead. Mina ngilida ku-industry. Bayahola emabandleni. Konke sikufunde e-229 then Mabuza Street. Amen. Hayi lawa basement bazosihluka. Ababojabula. You demonstrated a life of resilience, a heart so true. Hayi ngizoyilungisa mase iza la. I-resilience yilokhu njenge ibhola tennis. Maul lahlela phansi. Liyajumpa lize phezulu. No matter how many times mkhulu wena kuyayikhulumela kimi I'm not a sociologist kodwa uyayikhulumela mkhulu. Ngiyazi ukuthi wenini kanjani but always you bounce back ngoba u resilient. Nenhliziyo eqotho sihlale sibonga uJehova ngempilo yakho. Oh sengiya la bengizama khona ukutranslate kanti ngesilungu a heart so true. We are forever grateful to the Lord for your life. Ngabe angibazi labo baba lapha ukube ngingafikanga ekuphumuleni. Iqiniso ngaba sazana. Ngaba bomkhulu abaqalanga amabandla. Ngaba sazani. Ngiyabonga inkosi ibusise. Amen. Ngicela ukuchaza lokho ngokuthi lamalanga siyasaba ukuphatha imali. Le esiyilethile ngabazalwane beZPC sicele neaccount kumkhulu ukuthi enye sifake khona. Sesifakile isicelo sami sithe kumkhulu angatsheli Mageba, angatsheli bantu ukuthi imali yinhle nje iphuma kimi umlingani wakho neZPC. Iphuma nje. Abakithi sanibonani. Amen. Kunobaba ngifuna ukumphonta lapho ngisha ilite ehamba nge-Church. Baba lo ufake ibuku. Yazi. Ngabathe ngifuna ukuthi wathamba lento engenamazinyo. Ngizomkhomba masingacina. Ngicela ukunibonga baholi. Amen. Umntanami enyameni nasekholweni. Amen. Ngiyakubonga mama. Ubonile ukuthi ekhaya sokunembuya. Wazokhipha imbuya. Ufaka amabele. Amen. Nonke enikhona ngiyanibonga. Umoya omubi ucishe wanehlula bona. Ngoba bengisesibhedlela. Uncoba ngibonga ufuna ukuthatha ibandla lakho. Angazi ukuthi wangifunani umntaka mkhulu. Emathe ngiyamdotho yangilanda. Angishotho yangilanda. Uncoba ungiyeke futhi ngiyacela. Sengiyacela manje. Mlingane ngiyabonga mfethu. Ngicela ushicule lodwa. Ngangikwazi ukuhlabelela. Nimzulu udadewethu emelana noSathane. Nimzulu ukuthi wathatha kuphi? Wathatha ku-SD nakini.
uphumhlobo womphelo njalo mhlobo sengikhathele masiyabonga ngiyabonga ntombazana yazi zikhona izindlu oyithola ziwa njengelakuthi kwaZulu uyithola uzishayitshekile ithe kodwa ukuthi ngaphakathi ubone ukuphuma insizwe ihlakaniphile nenomqondo kodwa indlu enjani itshekile ngibonga ukuthi uzongiphama ukuthi indlu yami engajeki intombazana amen ngicela ukuthi uNkulunkulu akubusise sisi ungakwenzi ngoba uyiqhayisa kodwa ukwenza ngoba kuphuma othandweni amen ungabaphathi bami lami eminyakeni ephelile usipho ngathi woza amen angizange ngisavimba eminyango hayi wathi mkhulu ngiyeza ngathi nini uma ngifika esibhedlela odokotela sabe ngiphatha ngathi ngiyaphuma unesipho sami esingilindile amen bengafuni ihlale eboxini amen bengifuna ukusibona ngamehlo amen ngiyakubonga mntakababa uhambe nohotel ibangelide uyazi ukuthi inkolo ngempela kusiyona yakini futhi nebandla kuselonela kini ibandla ngelikaNkulunkulu lo ngibonga nje manje bengasakwazi ukuthi usaphila noma ungangibiphela uthi ngiyabonga mambani ukungibuyisela abantu okudala ngabagcina angenikhombi sifile ngizama ukuthi siphakame ulayekile mfowethu ukuthi ngiyahamba uzange ukubone lokho ngiyakubonga mlobokazi wami uNkulunkulu agcine nomuzi wakho wonke ukuba ngasiwa bengekakwenza uthela ngokuvuma kwakho kwenhliziyo umdluli uthi indawo utheni uthe ngubaba ngiyathetha ekhaya amen ungamthethisi ke baba uthi ngiyamcelela noma ubokuthela kufuze mina ungakwazi uNkulunkulu anibusise nonke amen amen ngiyabonga mncube Siyabonga nje kuyinhlangano yeZPC obishop nje bonke ngokuhlukana kwabo siyabonga kakhulu ngoba abasupport ubishop kuphela but lebandla nje lasekuphumuleni basenza nathi ukuthi sibe nesibindi ngoba simile nobishop ya through thick and thin nje ngena bephuma abantu abaye bangene bathatha abantu ahambe nabo sale nje siloko siningi khona umfundisi owangikhuthaza kakhulu wasekuphumuleni akasekho ekuphumuleni manje ngihlangana nje naye
edolobheni wathi khanye ngicela into eyodwa kukho konke okwenza nakonke okucabangayo ungamshiyi ngisho eyangihlala lento hayi ngoba kwakhona la ngangifuna ukuya khona angisuye nomuntu-ke hayi ngoba ngizenza ngcono angikhoni nje nokuvakasha ukuthi ngithi namhlanje ngiyosonta kuyangihlula manje kwangihlala lokho so ngisho nje ukuthi ma beqeda ukungena abangenayo ngicela nje ibandla lasephumeni lilunge lonke then onobhala basilungisela amalisti njengokucela kwami nisibizele nje amalisti just ukusave isikhathi ukuthi noma ubani ozongena sikwazi ukum-accommodate ngoba ilanga selishonile. Shoshana bangwele bathi thethele amen 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 Shoshana
ngathola isimanga kulevangeli athola mina kuleli vangeli ngiyawuthola ngathola Ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu. Ngibingelele nje abaholi bonke. Mkhulu, siyabingelela khehla lami. Xolise nje kakhulu ukufika late nyazi isikhathi sambili. Apha noshukela uzipha amandla. Senilambile manje ngiyaxolisa kakhulu. Mkhulu silethe nje uthando. Siyabonga khehla lami uNkulunkulu masasigcinile wena. Siyabonga nje ngathi uNkulunkulu angigcina njalo ngoba kuyafuneka ukuthi inkonzo efana nalezi zibe khona. Ezesonto esikaBishop ukuthi mkhulu sininakekele. Lakandleka kakhulu evangelini nisebenzele inkonzo. Manje sokuyisikhathi sokuthi nihlale phansi manje sinibuyisele inyawo zenu mkhulu. Sinibonge nisaphila. Singatibonga songasekho mkhulu ngoba lapha isasebenza lapha. Umuntu azolibile ekhala uhlulekile ukufika la azolithi imali yempuphu bese afuna ukukhala. Sinasafuna umuntu ozokhala manje. Letha nje uthando kusami abaholi bami bonke nje Amen, 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 amen. Hallelujah, Baba. Amen, amen, Eswasini bathimeni tetele.
ufuna izinsuku zophila kwakhe athi ngisomntwana ngangezokokuqala asengitshotha ngangezokwamanje sengimthala manje omkhulu sekamthala lonowa wayesemthala lonowa wayesemthala phila kwa sengimthala omkhulu sekamthala Ngoma sayifunda kuye Ngoma sayifunda kuye Wefonga sonto siyabonga Wefonga sonto siyabonga Wefonga sonto siyabonga Inkosi bubusise uyeye alala manje ukuphumula ngiyazi ukuthi
senifuna ukuyi-enjoy ngiphethe imali kange-400 rand Amen bazwane. Ngicabanga ukuthi akusekho kusele singachitha isikhathi. Sekulate bazalwane. La ibhola bekuvuna ngaphesheya lephindile umuzwa kabaleki. Kuvunywe cishe la emndeni umuzi wakakhanyile. Kuphinde kuvunywe phesheya emphindile umuzi wakamsoni. Mawufika ekhaya nje kumagama okuhlabelela ubheka u276. Thixo ngiyabheka kuwe babuzona. Amen. Thixo ngiyabheka kuwe. Nami ngabe ngiyazivuma mabutho manje oshuni sebebaningi. Amen. Ngasuke ngifakeke weni bese kuthiwa yimini engibhedile kanti ngibhedisile. Kodwa nje mkhulu Thixo ngiyabheka kuwe. Nkosi ngisindise izwi lokukhala kwami malifike kuwe. Siphi isigodlo sami lapho wena owakhe khona. Amen.
bafundisi. Ngangicelele kumfundisi ngoba nginakhololo azange ayithathe indaba yami. Ngoba lo baba lo. Amen. Nenduku engiphethe ngayihlonyiswa lo baba. Nenduku yasezayona. Baba mina ngangilinde naye emathendeni. Amen. Salindela ngale emndeni basebhunwini. Amen. Lo baba mina ngimazi asasemusha abantu abasinelana. Amen. I was impressed lo baba ukuthi mina ngisezani. Ngoba the way bebegqoka ngakhona, the way futhi bengithanda mina ngafika ekuphumuleni mina kungafundwa iBhayibheli. Kwakusebenza umoya. Amen. Kwakusebenza umoya ekhulwini. NgeGood Friday bekunesefo from Friday kuze Sunday sibuyele ekhaya. Amen. Kungazange ukufunda iBhayibheli ukuthi lento ukuthi ugeza inyawo. Amabandla aqabanga lento ugeza inyawo. Amen. Bazalwane mina ngangifika ngisazovana mina. Amen. Bazalwane. Amen. Bengithi awufike esisefeni. Wangisiza lo baba bazalwane. Amen. Ngoba yikhole spade spade. Amen. Ingakho ngithi angayihlale ngakhuluma. Amen. Ngoba bizona ngoba lo baba wangenza umuntu. Khona manje nginemoto nginomuzi ngenxa lo baba noba ngiyambonga uNkulunkulu engakho ngithi uyazi naye nangihlala naye endleleni ngiyamfumbathisa ngithi umholi wami kodwa ngimtshela ukuthi why ngoba ngiyayibonga imisebenzi yakhe bazalwane ngoba beke ngoba bazalwane ngangithanda mina bazalwane ngangithanda bashaya ngelimi nosimela ngapha nangapha yinto engimpress ezayo bangekho kunye futhi neBhayibheli ukuthi uJesu wahamba phezulu kwamanzi bengayivumeli lento bengithanda lento yenziwe lo baba Simela ngoba bekwenza ukuthi uphile bofila ukuthi bazalwane mina ngangikhula ngifunde nomfowabo esame school kwakuyi-combine school u-SD besikunda sasayi high school nasifike e-high school safunda nobishop wase-Believers nasifunde emorrisizensini wayefunda imetric nathina sifunda form 3 lo bishop wase-Believers to show that how long ngimazi lo baba sisafunda no-SD sifunda isikolo bazalwane bazalwane ngoba angithi mina bengikhuluma enye ilimi yena akhuluma elinye ilimi singene different class kodwa ngiyambonga uNkulunkulu agcinele lo baba bazalwane ngoba namhlanje nje ngiyakwazi ukuthi ngibonge kuye esaphila bazalwane yangisumntu okhulumayo bazalwane futhi ngiyazi ukuthi ezangeke bazi bangigqoka akekho ibishop lomsuthu ezayo nayo Thule bandle Mfokazula. Amen. Siyabonga. Thule bandleni bazalwane. Amen. Ngiyabonga bazalwane. Ikakhulu ngifuna ukubonga ubabuthela. Into ayenzile for umalume. Ubabuthela umalumama. Asekho omunye umalumami ungikhulisile umalumami bese kulandela nango umunye umalumami ungikhulisile ngifike ngimncane mina ekuphumuleni ngibathanda bebaba bebahle begqoka kahle behlabelela bebizwa ngeimayini so wasikhulisa umalume manje ngibuye ngisabe ngoba sengafaka ishethe elingathi libomvanyana umalume akazwani nento ebomvu ke futhi ke malume ke iwesi ke ngoba sengizofaka nokhololo lamba vikazayo umalume wami ungikhulisile kakhulu ngize nje ngothando olukhulu from esesibhedlela ngaba buhlungu emoyeni wami umalume ngimaze nje ngimncane ngingaka bheka mina ngivela itshebe emhlophe eloke nje ngimaze nje akashintshi ngize ngiyakhula ngibangaka ngiba nomuzi ngathi eloke nje akashintshi abaningi bayasho ukuthi lo wasekuphumuleni lo mayizungeza lo abaningi bebethi ke futhi ke bangibona bathi wena ngeke uzobuyela emuva wena usazobuyela ekuphumuleni ngithi cha ngeke ke manje sengimile la engani ngoba bazi indlela engikhuliswe ngayo nengiyo ngithanda ukubonga kakhulu umalume wami ngithi athenga amaswiti Amen. Ukube bathi ngifuna ukuphi imali manje angibuzwanga ukuthi awufa umncele manje angeke ngikuphe ngalokho kodwa ngizisa ukubonga ekuthenini ubuyoni ugcinile zonke amen ngiyacabanga ukuthi abaningi bakhulisileke la eSoweto mina bengizobonga
labazalwane baseSoweto bonke ukuthi ababuyanga bazokubanga usuthule athi omunye owami wakhulisa mina nomunye athi wakhulisa mina and then bese sibheka ebandleni lasePhumleni bandla siyabonga kodwa-ke sicela nisigcinele yena unjena niyamazi akukho eningakwazi ngaye akukho okusha enizokuthola unjena nje yena ningakufuni okusha nimyeke nje ahlale njena niyamazi ukukhuluma kwakho ukuthi ukhuluma kanjani So ngale ngubo lena baba ngicela ukuthi ube strong. Siyazi ziyafika sisinethe. Bengithanga ufuna ukhala ngisakhali uyazi ngisakhali. Ukhaliswa kancane. Ngicela nje ukuthi baba uhlale njengoba uje ungasashintshi. Ngibonga ukungikhulisa kwakho. Ngibonga uthando. Babuthela nobamzuthi abayazi. Kuke kwakho bona ilanga ngakubhedi kakhulu kimi empilweni yami. Baba mazange ngilahlele ngaphandle. Ngathi mangifika kuye ngithi baba kunesimo esinje wathi pho ukhalelana so nami ngifuna ukuthi kuye pho usolani ngoba lezi amandla akho lento bakushayela for amandla akho ngicela uqide baba ngicela uqine nabo konke sikuzwayo makushaya iceleni ukuthi noma ngabe kwenzakalani enkosini cala nabakazondo bakugcine nabo udlami babomkhuludlami indabelele khona bese bakuvikela kuko konke okukhona okwenzakalayo enkosi thelukisana ungashiya lamagugu
uNkulunkulu makeba okwami lokho ama ngathi Amen. Phuma sana Mkamani umama umkamangameli. Yes. Uthi ucela ukuthi udle iChristmas kamnandi ngoba uyazi ukhanya uzokudotsha angakubhekela amakhekhe. Ucela ukuthi namabhiskiti mkhulu wadle nje inyanga yonke. Amen bazalwane ngiyabonga. umphathihlelo yimeli yami
bakwaZonda babonga lo msebenzi abawubonga ku-ZPC abawubonga kubakuthela abawubonga ebandleni lasekuphumuleni bazalwane ngokungabi kade nje bazalwane kunevesi engicela ukubabonga ngalo nobakuthela engithanda ukumbonga ngalo bazalwane thule bandleni bazalwane uDeuteronomy 28 lapho ku-verse 12 amen bazalwane amen bazalwane uJehova uyakukuvulela indlu yakhe yengcebo izulu anise imvula yezwe lakho ngesikhathi sayo abusise wonke umsebenzi wesandla sakho uyakusitsheleka izizwe eziningi kepha ungatsheleki lutho kuzo amen bazalwane leli izwi bazalwane yize ngibonga ngalo bakuthela yize ngibonga ngalo iZPC yize ngibonga ngalo inkonzo zonke zasisewethe bezikhona njengoba bezikhona ngiyambonga kakhulu bakuthela kube bungasuba bakuthela mhlawumbe ngaba sikho la ngiyambonga kakhulu nomama wakho bakuthela wathi ngifunela kulamalanga aphelile ngathi yebo bakuthela wathi ungibiza kamnandi uprofeti wathi ngathi nyazi wathi Damphizo sikhula sonke ke bazalwane ngibonga kakhulu umusa ubekini bazalwane laba abangenile emaphakethini abo bakhipha ngicela ukugcwala futhi emakhaya kwenyethile bazalwane le nkulumo ngikhulumayo ikhulunywa yimi kodwa ngikhulumela wonke amathiyane sebahambile abanye bakhona abanye basembalente nabakhona nosisi la bekhona ngikhulumela amankosisi wasesibongile nabanye ke sebehambile bazalwane ngiyabonga ngibonga umsebenzi omkhulu enwenzile namhlanje ukuthi hlangane nani ukuphumula ngiyanibonga kakhulu inkosi ithele umusa kuze kube phakathi amen bazingcwele ngifuna kanje bangcwele sibonge abazalwane ebathize ukuphumelela ngibongele kuze nenkosi yami kubo konke okwenzile kwakhe amen bazingcwele ngoba ngasikhathi kuba nzima abazalwane bafanele basukume bazonikeza amen bazingcwele ngibonga enikwenzile emakhukhwini wenu nibusiseke emakhaya nibusiseke kuwo konke nekwenza amen bazingcwele ngoba encwadini kaJeremiya ku-33 ithi ubusisiwe umuntu owenza okuhle kuNkulunkulu so ngokwenza kumkhulu anenzi kumkhulu kepha enikwenzayo nikwenze nkosini ngokusho njalo nithi ngiyabonga kukhulula konke ningakhathali ningadinwa niphinde futhi nikwenza amen 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 ingane kuyavana baba Thixo Nkulunkulu sibonga lamazwi siphiwe uThixo Nkulunkulu ungathi akangena kithi Thixo Nkulunkulu namandla siwezwe Thixo Nkulunkulu namandla senze njengokhuluma kwakho Thixo Nkulunkulu namandla sibonge Thixo Nkulunkulu namandla nabanike bathi bishop isipho Thixo Nkulunkulu namandla ungathi bangangezeleleka Thixo Nkulunkulu namandla bathole ukudlula lokho Thixo Nkulunkulu namandla phuma nathi manje Thixo Nkulunkulu namandla ngezindlela ezahlukahlukene Thixo Nkulunkulu namandla usihole Thixo